Эми жоону чапса, ким чапты аты калды манаска дегендей. Ушул айтыштын 2 сааттык программанын аркасында 20 күндүк эмгек бар. Ошол эмгектин уюштуруучусу болуп башында турган аксакалыбыз Ошко келүүчү топтун жоопкерчилигин бир четине оюп келаткан кечеги Ашыралы Айталиев атабыз өңдөнгөн, Эстебес атабыз өңдөнгөн, Тууганбай атабыз өңдөнгөн залкарлардын колуна суу куюп, балапандай кезинде батасын алып калган, эскилердин үлгүсүн алган, Арыстанбек Солтобай чыккан касиеттүү Жетаке чыккан Ысык көлдүн кулуну Эсенбек Кийизбаев деген уулуңуздар бар. Эсекем топтун аксакалы. Эсекемди айыштыралы десек, ылайыктуу киши жок. Тең чамалаш мен экенмин. Уктап берсеңиздер. Убактылуу алып баруучулук кызматымды токтотуп, төкүлгөн кызматка киришейин. Уруксатпы? Эсеке баштаңыз. Эстебес акын айткандай, эртеден бери каратам эчем болду тамаша. Эргитеген акындар эли кол чаап самаса. Кубантып тосуп алдыңар, биз кубанып калдык балача. Касиеттин ош жерин биз bir cuma oldun aylanıp, Jalan su üstünde жүрөбүз. Iklasın peylin var, tөгülgön dastorkonun, Aşınan oğlum aylanıp, Akındık millet moynunda, Eldep sokkon жүрөгүн, Ezilip durat koynumda. Kağılayın oş yeri, bıyılkı cıldın jazayın, Tarıkkan altın tamgalı, oş entip jaza turgan boldun da. Emin uzartıp kepti soz boyun, Eseken bizden aksakal esekendi koştoyun. Esekem ergibegen çoğakın çımçıp sozmoyun, Arısavım öldür müröktey, Can düynesi tunuktar gör adasın içinen, Özü kara bolsa da Jürögün appak çüröktey. Bol koyup oturat, Özbekistan çıkargan, Janagı kişkin toyda bu süröktey. Çarpışıp, yeni dost menen aytışıp, Gönüldün aytış yaşarım. Albette kalayım ben sana, Kudayım versin ömürdü. Ordonun hoş yerinde, Eseken 3000 yıllıklarda yaşarım. Minbara Kasımbekova'nın buyarmanı, Balkim suyarmanı, kol çarpayalım. Minbara'nın düğünü başta Eseke tövüp diyoruz.
ататқа Азыр 30-дан ашқан құрағым дағы молығып тұрған уағым Мен бүгін ордодың оштың еліне жолығып тұрған уағым Боғлар келменен Нұр Сұлтандай жаш қыздарды көргенде дағы молығып тұрған уағым Күмелек алтыны шашып кеткенсіп біздің ақсақан деп тоңайтышат. Алтымыштан ашқандан аталар сүйден артқа қайтышат. Бирок азыркыларды кеп уктум. 60 жашка келгендеги бир аталар сүйүп жүрөт деп уктум. Сүйгөнүнө жете албай дагы эле күйүп жүрөт деп уктум. Негизин ошундун чайында бир мандем барай. Чике болбосо бул сөздүн айтчы деп уктум. Мына менин сол жагымда ой сулуу кыз. Ейди, ошол эмес. Муздак эмес той жылуу кыз. Баткендин жей албай жатат өрүгүн. Жике көрсө тыңырдын бейишин. Сен аракет кылып акканча үстүнө чапан жапканча мына оштуктар жолун таптı окшой. Сен ойлонуп отургучаң ой, тигилери чапанын жолго жапты окшой. Эки кыз ечишип жүргөн кезеги булардын турмушу жакшы болсо экен деп дайыма тушоосун кесет акындар. Ойлонсоңор болбойбу, ой туугандар толгонсоңор болбойбу. Мына Нурайым менен миң бар табыл кыстын бир экен, таамай учуп силерге табышмак сырдын күйүнүн чече турган кыздарда Курман Жанатка сыяктуу тарыхын кыргыз элиндин жаза турган кыздарда анча мынча келенден озо турган кыздарда ыр менен келип жалпынды тозо турган кыздарда актаңбай тилип кубантып агайын элдин кашында майранын жолун улантып мааниси бийик ырларды ырдап турган кезеги ырын уксаганын жол жыргап турган кезеги калын айым чын кызым жанып турсун бул күндө сенин дагы жылдызың ордонун оштун өзүндө бүгүн көзү үскө карачы келген тура көпчүлүк аздыр көптүр силерге акындар айтар сырларын ачып кетсин дейт элем калың журдай абай муңдун ырларын анткени тыштан аккарын жатат себелеп ошол апа карды карачың адамзат жашайт тебелеп көк асмандан карыбыз огалкым жаткан сыйт ошол себелеп быйыл жакшылыктын белгиси келе турган жыл окшойт жаратканым береке бере турган жыл окшойт ынтымакка калың журт келе турган жыл окшойт таң рызкыны Кудайым бере турган жыл окшойт өлкөбүз болсо алдыга жыла турган жыл окшойт ала тоо карга чөмүлдү буюрсаң аккан суулар дайрадан таша турган күн окшойт ааламдын жолун кыргыздар буюрсаң аша турган күн окшойт башында турган чыңгыз деп мына атын мына кыргызга дайын болгон баласын ар кандай кепти карачы агайын элдин кашында ал неме кылып саласың агайын Чыңгызхан аты дагы Чыңгызхан заты дагы Чыңгызхан мунун кыялы дагы Чыңгызхан ой мунун турганы дагы Чыңгызхан кээ бир тамашалап сөз айтсаң муштумду түйүп карачы урганы дагы Чыңгызхан башын бийик көтөрүп мунун турганы дагы Чыңгызхан
айналайын Чыңгызхан атыңа затың жарашып ағайын жұртың қарашып Чыңгызхан ырдап берсін деп сенің чыңыңдай өткен жаныңды көпшілік тұрсын балашың алақан қолын ұрған бүгін Чыңгызым ырдап тұрсын деп қарашы сенің чыңыңдай болған өнерің бұйырсаң өйделеп тұрған кезегің 36 жаштасың қабылайын Чыңгызым азыр 40-қа келген құрағың қиқырып тұрған уағың 50-ге келсе құрағың еңіліп қалар уағың 60-қа келгенде қашыңдағы нұрайдан жеңіліп қалар уағың ел içine тамаша қылып тұралы көпшіліктің көңілін бүгін ел жұртты көстэй ұралы ең андай емес мынауың концертіміз аталып ағайын елден келдік қой осы жерден баталып азыр өлкөмде болсын ынтымақ мына жерімде болсын ынтымақ жеті олмас болу бір елімде болсын ынтымақ жағатташып бөлінбей жалпымда болсын ынтымақ халқымда болсын ынтымақ алақан болды деп ұрған негізі ошында болсын ынтымақ
айтыштар да чек болду. Шатала менен тамаша бираз айтыштар да болду. Айтышка биздин алып келген чоңду менен Калмырзаң айтыка менен калык бар ошодон калган жол болду. Айтпасаң кантип билинет, кыргыздын тили нускасы кыргыздын наркына деген кээ бир жерде кор болду. Билгенин кылып айрымдар сүйрөп кетип баратат. Наркынды бузуар жерде сүйрөп кетип баратат. Ар кимдердин көйгөйгө өз отуна тартышып үйлөп кетип баратат. Наркын сүйрөөчү кишилер анжиян полкан аянтта бийлеп кетип баратат. Кайтеринди бирөөлөр бийлеп кетип баратат. Билиндирбей ичинди кашайтып караң отунун жагып кетип баратат. Өспүрүмдүү жаштарды сырттан келип бир нерсе багып кетип баратат. Кыргыздын тили билинбей талып кетип баратат. Эстүүлөрдүн акылы билинбестен чет жакка агып кетип баратат. Андыктан бир дишке куюлуп, бир Кудайга сыйынып, кыргыз деген бабамдын ким экенин билели. Андай эмес деген сөз. Кыргыз экенин, кыргыз деген улуу эл билсе деген тилеги. Кечээки Хамманастын боюнда өткөн тамчы кандарын ар бир кыргыз боюнда ошо сактасаң экен жүрөгүн. Мен тынтымы акыл айтпадым, сезгендин айткан акыммын. Акым деп бизди жиберди, көз менен көрүп көпүрөп элекке салып жатырмын. Эл эртеңин ойлогон эреендер менен айымдар бүгүнкү концертибизге чакырдым. Рух дүйнө кетсе жакырга, биз жакырып болдук жакырдым. Касиеттүү кайранош сактасак экен ар качан, Курманжандай датканын Алымбектей датканын Абдуллабектей баатырдын. Gece söğü çette kalsa da жүрөгү келген алайга үлгүсүн кандай албайдым, мен Абдулла Бекке асылдым. Эй, өнөр сыйлап, сөз сыйлап, сыйындың абдан көргөздүн. Ичиме баарын катырдым. Акындар менен бир болуп сахнаңда жарыштым. Tüveni de sana karasın. Yirmi minut töktün da akırın çekten öttün da. Kulağına giret da, sen akıl aytpasaң dele bolur, tapkalardı bilet da. Dep içine tamaşa kılıp duralı, tamaşa jaka buralı. Erkelep kuşul elimdin, biz kananın tımakçağın surayla. Eli kağınayın köpçülük, akınдар kelep silerge, aytıp durgan ır bolsun, aşıp durgan kır bolsun. Jeti tugan elimdin, baskan jolu şır bolsun. Kananlardayma, akındardan ır bolsun. Altı oğulası içinde aralap gele жатабыз. Kalın elimin geldi de biz eline kapağız. Altınıştan atalar, aşkılaçı deytelim. Jetiniştin törüne, paskılaçı deytelim. Serkenin mayın buyursa, aşağıma deytelim. 80'den aşıp atalar, yaşağıma deytelim. Torkolu olup toyunar, oy atalar 90'lı çapçıp koyunar. Apalar menet bir bolup daima aldı da olsa jolunar. Amkeli karı var jerde barı var, karı var jerde bata var. Oşoluktan bugün bir aksakallı kıraçı, atalardın amanı, akçı olup jambol jelde. Apalardın amanı, görsetmesin jaratkan, gördüğün önün zalanın. Sileriminen biri bolup, büyüklerge kıraçı, çıkıp durak kırgızım, tuğunumdun ulandık, bardı
үйne жаныңды ата-эне турат кубантып, анткенин ата-эне деген антын бир, калкын азамат болсоң баркын бил, эл ата сыйлоо жолу бул, бейиштин барар жол экен, туурасын таап беришен, эгерге туура эмес айтсак биз эгер, бактылуу болгон адамды, журтун бар болсун ата-энелер, силер үчүн бүгүн бир кызыл тилдик керели да кыйкырыбыр да берели, эми узарып кетпей октойлу, чикен ушул жерден токтойлу, калган каткан кеп болсо, анын келген кеп болсо, анда калганынан ак матырдасын. Жанагы колпостуна ден ратындай. Эми сөздөрдүн күнүн терели, азыр оомдун келди кемели, төкмөн акын эл эмес, бу киши оомдун дагы чебери, кол жаап тосуп алгыла, Төрөканов Жылдызбек оомдун ырдан ырдасын, эбесе кезегин анда